Arrastion danori, lehenengo eta behin gogoratu neurri soziosanitarioak errespetatu behar direla. Birusa oraindik ez da desagertu eta horregaitik ekitaldiak irauten duen bitartean mesedez zuen lekuetan egon. Ekitaldia amaitzean ere zuen lekuetatik lasai altza, musukoa jarri eta errespetatu neurriak, errespetatu distantziak, mesedez. Arrastion danori, primero recordar solo que hay que respetar las medidas sociosanitarias. El virus todavía no ha desaparecido. Recordar que tenéis que estar en vuestros sitios hasta que termine el acto. Y cuando termine, podéis levantaros despacio, con tranquilidad, poneros la mascarilla y respetad la distancia. Beste barik, eskerrik asko ona etortearren, eta herri honek erronka garrantzitsua ditu momentu honetan. Krisi soziosanitario honen ostean, herria altza eta norantzaz aldatu behar du. Horretarako, hori egin dezaken bakarra, Euskal Herria Bildu da. Euskal Herria Bilduk indar guztiak metatu behar ditu, eta horren adibide garbia Galdako dugu. Galdaka hon, eta eskualde honetan, indarrak metatuz gobernua lortzea lortu dugu. Eta gobernu horretan, gauzak beste era batera egin daitezkela ere erakutsi dugu. Zaintzatik gobernatuz. Zorionak Inigo. Gaur bi hizlari izango ditugu gurekin. Lehena, Bizkaitarra, Abadiñotik dator, eta feminismotik, ezkerretik, mai joko politikoa iraultzera dator. Zuekin, Bizkaiko Euskal Herria Bilduko hautagaia Jasone Agirre Garitanoindia. Arratsaldeon Galdakao, hasteko gure ohar bat, gure adierazpen bat. Jakin dugu atzo Eibarren eraso matxista bat egon dela, beste emakume bat erasotu dutela, baina ez da kasu bakarra izan. Leioan, asteartean eta asteburuan Herrigoitin ere beste eraso matxista bana egon dira. Nahikoa da. Ezin dugu permititu, ezin gara konplize izan. Erasoen aurrean tolerantzia zero. Emakumeok antolatu eta borroka autodefentsa feminista egingo dugu. Doakie nire elkartasuna, gure elkartasuna, erasotutako emakumeei. Ez zaudete bakarrik, matxismoari ere aurre egiteko prest. Prest gaude eta horregaitik bat egiten dugu mugimendu feministaren deialdiekin, egunik ez dutelako uzten Euskal Herri feminista bat eraikitzeko urratzik eman gabe. Hemos sabido que ayer otra mujer fue agredida en Eibar, pero no ha sido el único caso, ya que el martes en Leioa y el fin de semana en Herrigoitia otras 2 mujeres fueron también agredidas. Ya está bien, no lo podemos permitir, no podemos ser cómplices. Ante las agresiones machistas, tolerancia cero. Las mujeres vamos a organizar la autodefensa feminista. Les mando toda mi fuerza a las mujeres agredidas. No estáis solas y por eso respaldamos las movilizaciones del movimiento feminista porque no dejan un solo día sin dar pasos hacia una Euskal Herria feminista. Bueno, ta bin bai. Aupa alkatie! Zelako goguen euken hau esateko, bardin esan hemen Arrigorriagan, Durengon bebai, ja zirkulo izten dut honekin, eta listo, hau bizipoza, zeuek hemen ikustie, zuek emondozkuzue inerra, ezinezkue emote abena sana, posible eiteko. Ez dakiko goratuko zuen, beha hilarria ikusi otornun baitik heltzen, hemen da.
Barkatu. Ni mobilen deket zuen argazki bat, alkarri besarka dat emoten, izela da, oso polite da. Oso polite da, zelako gozue momentu hori, ez da? Nipe badeket goguen olako momentu bat, olako besarkada bat emona ben, Bizkaiko 5. eserleku hori lortu ginunien, oindala 4 urte, eta momentu magikoa da. Eta, bueno, hau pandemizia eta hau guztia betorri aurretik, nire lehenengo konbitinerako idazten hasi nintzenien, hori etorriz jatan gogora, ez? Zelako gozudan besarkadak emoti, eta ni neuk uste dute besarkadak emoten, holan, etxetik kanpo, hemen Euskal Herria Bildu nik ezi dutela, ez? Aukerak dauzelako horretarako, eta orduen uste naben, eta oin ondino uste dute argixau deketela, oin be, ukingo duzela, makina bat arrazoi, edo makina bat eserleku, besarkada, alkarri besarkadak emoteko. Ezin oin fizikorik emon, baina doietzue nire besarkaderik handizena, hemen zauzien guztizoi, eta batez be gaur hemen egone ezin ez dienei be bai. Zuek ezinezkue sana emota bena posible indozue, eta ez da erreza inopaino beto dakizu, ez da hurrik emon bez. Baina pazientziak ez enjozue, bestiek entzunde, ez da bai daute, galdute eta irabazite bebai adostasunak lortu dozuez, akordioetara helduzarie, eta hemen zauzie, herri hobe baten alde lan egiten. Eta pandemian be erakutsi duzue akordioetarako gaitasune. Beste batzuen gandik, ostera ezin dugu gauza bera esan. Ez da bi entzuten eta ez da bi entzun gure besta. Urtarriletik esate baterako Euskal Herria Bilduk birusaren jarraipena egin du, osasun arloko profesionalen laguntza izan dugu, joan den martxoan, hauteskunde kanpainako ekitaldiak bertan bera utzi genituen, eta hauteskundeak bertan bera usteko eskatzen lehenak izan ginen. Baldintzak betetzen ez zirelako. Gure proposamenak aurkeztu dizkiegu, Mendiaren eta Urkulluren ejekutiboari, baina zoritzarrez nahiago izan dute entzunez. Horregatik, gaur ere berriro Mendiari eta Urkulluri dei egin nahi diegu. Ordiziatik albiste kezkagarriak iristen zaizkigu eta herritarrek ez dakite brotearen benetako irismena. Ez baitira benetako datuak eskaintzen ari. Ordiziako alkatea oso kezkatuta dago Eusko Jaurlaritza datuak eskutatzen ari delako kanpainan. Mendia eta Urkullu. Hau, hauteskunde borrokak baino garrantzitsuagoa da. Eskatzen dizuegu Euskal Herria Bilduren elkarlanean aritzeko Euskal Herrian Bildurekin. Osasun larrialdi honi elkarrekin aurre egin ahal izateko. El virus no se ha ido de vacaciones. Es por eso que hoy queremos apelar nuevamente a Mendia y a Urkullu. Nos llegan noticias preocupantes desde Ordizia. La población no conoce el alcance real del rebrote porque no se están ofreciendo datos reales. Nuestro alcalde de Ordizia está preocupado porque el gobierno está ocultando los datos en plena campaña. Mendia y Urkullu. Esto es más importante que las peleas electorales. Les pedimos que colaboren con Euskal Herria Bildu para que podamos hacer frente juntos a esta emergencia sanitaria. No queremos que ocurra lo que ha ocurrido en otras ocasiones, lo que ocurrió en Zaldívar, lo que ocurrió antes de que llegara la pandemia. Necesitamos una administración que escuche a la gente, que escuche a los alcaldes y a los profesionales de la sanidad. Esto no va de ponerse medallas, esto va de ofrecer soluciones y garantizar la salud de las personas. Eta hori eskualde honetako alkate eta zinegotziek egin duzue. Jendiaz batu zarie, jendiai entzunen jotze zuen. Jendiaz batera erabakizek hartu dozuez. Eta hori da Euskal Herria Bilduren eredue. Zelako nekezadan batzuetan bide egiten naiz eta bide lagun eukin Maite, Txutxi, Alberto, Javi bezalako alkatiek. Baina zeuek lortu duzue ezinezko esana posible egiten. Zu zarie Euskal Herria Bildu egiten edo dabilen bidien eredurik handizena. Hor zauzie, hor gauz, hemen Galdakon ganera, ia Bilboko Bilbon atejoka, haciendo posible lo imposible, porque Vizcaya es el territorio donde se hace posible lo imposible, porque parecía imposible ganar al PNV después de 40 años en Durango.
y lo conseguimos. Parecía imposible en Galdakao y lo habéis conseguido. Imposible en Arrigorriaga y ahí estamos. Y lo hemos conseguido desde el compromiso, el trabajo, la escucha, barrio a barrio, debatiendo, consensuando, proponiendo y, sobre todo, activando a la gente. Fue gracias a un puñado de votos que conseguimos la cuarta parlamentaria de Vizcaya hace 4 años. Y gracias a ese puñado de votos hemos podido hablar de corrupción, del caso de Miguel, de las irregularidades en la OPE de Osakidetza, de estatus, por un solo puñado de votos. Eskukada bategaiti bakarrik. Y es gracias al esfuerzo de Vizcaya que llegamos al 15%, que nos ha permitido al soberanismo e independentismo de izquierdas tener grupo en Madrid, grupo propio en Madrid por primera vez en la historia. Y ahí tenemos a Matute, tenemos a Bideguren, Elejabarrieta, Iñarritu, con un grupo excepcional, con Bel, con Merche, con Iñaki, haciendo frente al fascismo, haciendo frente a las derechas. Y ahora, otra vez, tenemos que esforzarnos, porque es por un solo puñado de votos, tenemos, casi en la mano, el 6º escaño. Oraingo honetan ere berriro egin behar dugu alegin hori. Badakigulako aleginak egiten. Badakiguleko zer dan bultzeikie, injerra badekuleko. Piztu enbier dugu gentie, piztu muskizetik basaurire, basauritik Galdakaora, Galdakotik Ondarrura, Ondarrotik Otxandizora, Anbotoko Atxetatik Samodizoko Parke Teknologikora. Hori da Bizkaiko indarra, hori da geu garena, apaltasunez, baina sendo. Gaurko mitin hau da nazionala edo deitzen dugun horretako bat. Eta, neuretzako alderik handizena da, holako, euskarri askoz be handizia odalako, eta fokuek, eta audio tekniko asko edo oso sofistikau edeko zelako, ezta? Niretzako gaurko hau, kanpainako azken mitin nazionala da, bizer da etzi, lurraldeko edeket, herrialdeko. Horregaitik gaurko egune aprobetxau gure dut, geure teknikarizei, euren lan profesionala eta eurek emoten dozkuen tratu on hori eskertzeko. Gu entzuteko, gaudiz dira honeaz ikusteko, teknikarizek bier dugu zelako. Eure barik ezin dau ez da beste delako ekitaldirik egin. Beltzez jantzi joeten die, holan oso diskreto, eta, behar bada ez gara konturetzen, ze lan egiten da bien, eta zeman lan egiten da bien hau posible egiteko. Gu eure barik ikusi zinek izango gintzeke. Horregaitik, gaur, agurtu gure zaituet eta eskerrak emon. Izen be, kanpaina hau amaitzen danien, ez dakit euretako batzuk ze lan panorama eukingo da bien. Pandemizean, dakizuenez, kulturrekintza mordo bat, bertan bera geratu die, eta orduen teknikari asko eta asko lan barik geratu die. Eta ganera, kulturarako emondiezan laguntzetatik kanpo be, ez da, ez die sortzailetzat hartzen. Eta horregaitik, gaur konpromisua hartzen dut, zuok teknikarizoak nik kanpaina honetan babestu zaindu nozuen moduen, nik gero kaletik erakundeetatik zuek babesteko zaintzeko konpromisue hartzen dut gaur. Zuo barik ez dauelako kulturrekitaldirik eta guk kultura maite dugu. Bizipoza emoten dozkuleko, zaurizek osatzen dozkuzelako, gu zer garen eta nor garen erakusten dozkuleko kulturak. Eta ganera, gure kulturak euskeraz egiten dabelako. Pandemian, sortzaileek egiabien greba digital horretan, igerri ginen, ikusi ginen zer dan, kulturak beteten daben lekue, greba horretan kriston utzunie geratu jagulako, ez da. Kulturak batez be amets egiten laguntzen dozku, eta bier bada gure ametsak ez di euren legietan sartuko, baina ez gu ez gure ametsak aldatzen, euren legiek aldatuko duguz. Hau,
proiektu kolektiboa dalako, danon artien enbier dugune, eta ganera pasiñoa enbier dugu proiektu kultural, bai, proiektu kolektiboa pasiño ez, gu pasiño edekuleko, arpizen ikusten jakuleko, eguneroko lanien ikusten dalako pasiño eta berritxarraken kanta batek esaten moduen, pasiño da hemen eskatu eiken gitxieneko hori, ez da? Beste batzui pasiño eskatzie, alperri da. Baten batek esaben, Urkullu dala hori, ausoko hori, etxeko giltzek itxiko zunskizokena, tranquillo. Akotxadaki, nori izten dut esan giltzok. Alonso tegoiko lagunik ez badatu albintzet, ez? Batzuk. Eta, nik Maialen Iriarteri etxeko giltze bakarrik ez, itxiko neuskizoke, nire semalaben zaintzie, nire soldatia ministretan, dana itxiko neuskizoke, konfiantza osuez, persona fidagarri zidalako, persona osue dalako, persona problemen aurrien kokiltzen estan persona bat dalako, eta ez da gini resilientzia berba zer hori definidu bierko baneu, esango nuke hori Maialen Iriarte da. Eta nik Maialenekin edozetarako pres. Eta zuokin bebai, guk komunidade bagarelako, herri bagarelako, pasiño dun herri bagarelako, zaintzen dakitzen herri bagarelako, eta, gaur aprobetxau biok, teknikari oso nadekoa zela, o musiki hau entzutu zue, bada gati ezetuko zuel, gati buren kanta bat, asko guztien egata niri, letri egaitik, eta, zuontzako da geur, eta, eurentzako bebai. Adizkidetasunen garien da, baimena eskatu nutzien gati bukuei erabiltzeko, eta bedinkasino danak emusti esan, eta animo epe bai, jente guztizentzako. Letri guztien aiata, erderaz esango zuen, badezpadan inokaitzen espadau, habla de todo lo que hemos aprendido, lo que hemos gozado y lo que hemos sufrido. Todo lo que hemos logrado, lo que hemos luchado, de nuestras caras partidas, después de haber pasado 1000 movidas, Iñigo, habla de lo que hemos perdido y lo que hemos ganado, los secretos que hemos guardado, los pedazos que hemos perdido, nuestro corazón roto, el día que llega tras la noche. Bizkaiko, Euskal Herria, Bildu, lanerako prest. Gora zuen, bakizuen, uztaien 12 boto danak balitzu dabie, dana bierdu. Gora!
Beno, beste txalo bero bat eskatu gero dut, Beñatentzat. Berak pieza hau jo du, berak sortu dau pieza hau. Beraz, txalo bero bat. Eta txalo hau bebe jaso gure dodaz eta gorde kulturgilentzako, kultura sektorearentzat gorde gure dut, ze krisi honetan gehien sufritzen edo gehienetarikoa sufritzen dabilen sektorea dalako. Itxialdian zehar, eurak izan dira gure sostengo, liburuekin, pelikulekin, streaming bidezko kontzertuekin, bertso saioekin, antzerkiekin, eta orain herria izan behar da kulturaren sostengu. Eta eskerrik asko ere bai, Euskal Herria Bilduri beti kulturgileen ondoan egoteagaitik, eta Jasonek esan dauen moduen be, teknikoen ondoan egoteagaitik, eta eskerrik asko benetan. Urrengo hizlariaren aurkezpena egiteko, egonaz pentsatzen Álvarez de Toledo markesari egitea, eskatzea, baina esan dute hobeto ez, badezpada. Urrengo hizlaria, urteetako borroke ezberdinen erreferente da, Aitite izan barri, eta Euskal Herria Bilduko idazkari nagusi, Arnaldo Otegi Mondragon, txalo bero bat! Arratsaldeon Galdakao eta arratsaldeon Bizkaia. Lehenik bi aipamen egingo ditut. Lehenengoa Euskal diasporari eskatu diate mezu bat bidaltzea, eta beraz Argentinan, Txilen, Uruguayen dauden Euskal diasporan gure burkideak direnak eta aberkideak direnei, agur bero bat Euskal Herritik, beraiek ere euskaldunak dira, beraiek ere gurekin Euskal Errepublika eraiki behar dute, eta hau da zuen etxea, eta beti eskertu behar dizuegu, zuezaretelako Euskal Enbajadoreak momentu honetan munduan zehar, eta beraz, a la diáspora vasca, sobre todo en Latinoamérica, vamos arriba. Eta bigarrenik, nola ez falta direnei, kartzeletan daudenei, errefuxiatuei, deportatuei, askotan aipatzen da herri honetan elkarbizitza, eta gu ez gara nekatuko gauza bat esaten. Elkarbizitza gauza asko esan nahi ditu. Elkarbizitza guretzat ere bada proiektu politiko guztiak berdintasunean lehiatzea. Hori ere bada elkarbizitza. Zen eta zede montre izan daiteke elkarbizitza batzuk gure proiektu politikoa debekatua baldin badaukagu. Baina elkarbizitza ere, eta elkarbizitzak ere, beste gauza bat exigitzen du Euskal Herrian, eta uste dugu ere mai gainean jarri behar dela. Eta elkarbizitzak herri honetan, etikaz hainbeste hitz egiten den heni honetan ere, exigitzen du Euskal preso politiko deportatu eta refuxiatu guztiak etxera ekartzea ja. Gaur goizean Bergaran egon gera, Gipuzkoaren bihotzean, Telesforo de Monzonen jauregian egon gara. Han jaio zen Telesforo, han bizi izan duzen Maria Josefarekin erbestetik etorritakoan, eta han bizi ero jolasten zuen ere bai Jose Antonio de Agirre. Jende gutxik daki hori, baina Telesforo de Monzon eta Agirre aita Bergarakoa zelako, alkar jokatzen eta jolasten zuten jauregi horretako nolabaiteko jardinetan eta geletan. Eta Telesforo eta Jose Antonio bat egin zuten momentu historiko konkretu batean. Gero bere bideak nolabait ere ezberdindu egin ziren termino politiko eta ideologikoetan, baina beti mantendu izan zuten bere laguntasuna eta beren amistadea. Jose Antonio Agirre 62 urtekin hil zen Parisen infarto batekin, eta jende gutxik daki ere Jose Antonio de Agirreren kapila
Telesforo de Monzonen etxean jarri zera Donibane Lointzunen Lapurdin. Zer esan nahi dut honekin? Nik uste dut badirela egoera historikoak nun erronkak elektoralak diren. Badira egoera historikoak nun erronkak epe motzekoak diren. Badira egoera historikoak nun erronkak epe luzekoak diren. Baina badira egoera historikoak nun erronkak generazionalak dira. Belaunaldi batetarako erronkak dira. Hay veces en las que la suerte en la historia hace que determinadas generaciones hagan cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios. Eso le tocó hacer a José Antonio Aguirre y a Telesforo de Monzón. Cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios. Hacer frente a un alzamiento fascista, montar el ejército vasco y defender su país. Por eso digo que hay quien cree que los retos siempre son a corto plazo, o son retos electorales, o son retos, digamos, a medio largo plazo. Sí, esto todo es verdad, pero hay retos que son retos generacionales. Y a aquella generación le tocó echarse al país en los hombros y hacer frente a una agresión fascista. Y lo hicieron. Y en ese sentido quiero decir que ahora mismo también podemos estar en una suerte de reto generacional. Egun ere, erronka generazional badaukagu mai gainean. Ez da afera hauteskunde batzuetan emaitza zen izango den. Hori importantea da. Importantea da jakitea zen norabidetan eta zer abiaduran egingo dugu aurrera herri bezala. Eta hori ez da erronka elektoral bat besterik. Hori erronka generacional bat da. A Telesforo y a José Antonio les tocó echarse al país sobre los hombros y guiar al país en las condiciones más adversas, pero pusieron una cosa por encima de cualquier otra, la defensa del país por encima de cualquier cosa. Yo tuve el honor de conocer a Telesforo en Lapurdi y siempre guardo un buen recuerdo de él y siempre guardo una reflexión que siempre estuvo cuando estaba él encima de la mesa. Lehenengo aberria eta gero alderdia. Lehenengo aberria eta gero alderdia. Después de aquella generación, hubo otra generación que se tuvo que echar el país a los hombros. Eta egin genuen, eta frankismo garaian hori egin zuen independentismoak herri honetan. Tokatu zitzaigun ezoiko gauzak egitea, ezoiko egoera historiko batean. Ez genuen gu bilatu, gauzak horrela izan ziren, eta horrela egin genion aurre egoerari. Herri hau sorbaldan hartu, eta herri honen gidaritzan Euskal Herriaren interesak defendatu. Hori egin genuen. Eta kasu honetan, gauza oso esanguratsua gertatu ziren. Abertzaleak ziren sektore batzuk ezkerrera etorri ziren, eta ezkerrean egon ziren sektore batzuk abertzaletasuna etorri ziren. Horrela antolatu dugu, besteak beste orain Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu es el reflejo de un esfuerzo de unidad de todos los sectores que compartimos un programa de mínimos, que entendemos que Euskal Herria son 7 territorios y no 3, que entendemos que necesitamos un proyecto nacional de liberación, que entendemos que necesitamos un proyecto social de transformación. Y en Euskal Herria Bildu lo que hemos hecho es un esfuerzo de unidad de diferentes sectores sobre un programa de mínimos, porque en esta coyuntura en la que tenemos que hacer frente a retos generacionales, necesitamos ser más, necesitamos sumar fuerzas y necesitamos poner el país en la buena dirección. Después las cosas se complicaron. Eta jende asko galdetzen dit zergaitik ez den posible abertzalen arteko batasuna. Gure belaunaldiak abertzalen arteko batasunaren alde lan etengabe egin du herri honetan. Beti eduki dugu eskua zabalik, betidanik, frankismotik eta transizioan, baina ez da posible izan, salbo episodio batzuetan, hori gure belaunaldiak ongi daki. Oraingo belaunaldietan ez dago impulso hori, normala da, beste egoera historiko bat bizitzen ari dira, beste arazo batzuekin, baina enkuesta guztietan gauza bat agertzen da 3 probintzietan, zein da nahi duzun gobernurik hoberena, eta denak esaten dute PNV eta Bildurena. Eta horregatik askotan jendea fede honez, jende ona daukagulako herri honetan galdetzen dit, zergaitik ez da hori posible. Eta hori azaldu behar zaio jendeari,
porque la izquierda también tiene un deber ético y moral, una responsabilidad, que es explicarle las cosas a la gente, como dice Pepe Mújica, en el lenguaje que entiende la gente. ¿Por qué no es posible hoy un acuerdo entre abertzales? Hoy no es posible un acuerdo entre abertzales porque la dirección actual del Partido Nacionalista Vasco no quiere un acuerdo entre abertzales. Esta es la razón, no hay otra razón. ¿Y por qué no quiere un gobierno entre abertzales? No quiere un gobierno entre abertzales por muchas razones. No quiere un gobierno entre abertzales porque tiene una posición de clase contrapuesta a la nuestra y porque plantea un modelo social que no es el nuestro y porque prefiere servir a los intereses de Petronor e Iberdrola que a las de los trabajadores y trabajadoras de este país. Tenemos un problema en el modelo social, pero eso se podría discutir si nos pondríamos de acuerdo como en Cataluña, pero no están dispuestos a discutir. Tenemos un problema en el modelo de gobierno. Eusko Alderdi Jeltzaleak uste du oraindik orain, 21. mendean, 20. mendean bezala gobernatu daitekela, que se puede hacer de manera vertical, hablando con los tuyos, solo con los tuyos, despreciando al movimiento popular, despreciando al movimiento sindical, despreciando a la oposición. No es nuestro modelo de gobierno. Nuestro modelo de gobierno consiste en construir un instrumento útil como Bildu, que aúna fuerzas y que aúna fuerzas en Galdakao, en Arrigorriaga, en Durango y en otros sitios para conformar gobiernos alternativos. Esta es la gran diferencia, porque no olvidéis una cosa. Las transformaciones en la sociedad o se hacen con la gente o tienen los pies de barro, por una sencilla razón. Porque si tú haces y produces cambios sociales con la gente y la gente se siente partícipe de los cambios y la gente decide los cambios, no hay mayoría parlamentaria que los pueda echar para atrás. Si los cambios se hacen solo desde arriba, desde el boletín oficial, vendrá una nueva mayoría parlamentaria y te los echará para abajo. Por eso el modelo de gobernanza y de acción política de Bildu es decirle a todo el país que las cosas hay que hacerlas de abajo arriba, con la gente. Es mejor dar pequeños pasos que dar pasos en falso, pisada de buey, que decía Ibarretxe. Por eso vamos haciendo las cosas poco a poco y vamos creciendo. Tampoco es posible un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco porque el Partido Nacionalista Vasco está dopado. Y está dopado por diferentes razones. Primero, porque hace un esfuerzo ímprobo para mantener el voto unionista dentro de sus filas. Gaur Eusko Alderdi Jeltzalearen botoaren eguneko ez dakit norakoa ez da abertzalea. Gaur jende askok botatzen du Eusko Alderdi Jeltzalea gu gelditzeko. Eta hortik ateratzen dituzte botoak, PP-tik, PSOE-tik eta beste toki batzuetatik. Horregatik ezin dute gurekin itunak egin. Eta horregatik ezin dute Madrilen aurrean hortzak erakutsi. Uxatu egiten delako elektorado guzti hori. Eta badira arrazoi gehiago baita ere. Nola baita ere hori agerian jartzeko. Lehenengo aberria eta gero alderdia. Hori da Euskal Herria Bilduren marka. PNV-ren marka da, lehenengo gureak, gurekin, gure alderdia eta gero beste guztia. Horregatik ez da posible hori. Baina horrek, tristeziaz betetzen baldin badigu ere, asko zerretzago izango zelako bidea, denak alkar jungo baginateke, eramaten gaitu bi konklusio ateratzera, termino nazionaletan eta termino sozialetan. El PNV ha renunciado a liderar un proyecto nacional para este país. El otro día decía el Lehendakari que la independencia está desfasada. A ver si los que van a estar desfasados son ellos. La independencia está desfasada. No se enteran de nada. A mí me llamaban el doctor Nostradamus y yo les llamo el doctor no nos enteramos. En Europa, si algo ha demostrado la pandemia, es que los estados están de vuelta. Que si no eres un estado, todo el mundo decide por ti. Y que en Europa hay procesos para construir nuevos estados. ¿Cómo que la independencia está trasnochada? ¿Y qué quieren hacer los catalanes? ¿Y qué van a hacer los escoceses? ¿Y qué van a hacer los irlandeses? ¿Y qué van a hacer en las Islas Faroe? Al contrario, aquellos que hace 30, 20 años nos decían que la globalización llevaría indefectiblemente a la renuncia de construir un Estado, se equivocaron de plano. Lo dijimos entonces y lo decimos ahora. Si no eres un Estado, todo el mundo decide por ti. Y no decide a favor, decide en contra de ti. Por eso, lo que decimos es, PNV que renuncia tu egin du.
independentzira, buru jabetzara, estaduarekin konfrontatzera. Guk ez, guk independentzia nahi dugu, guk herri honen errepublika nahi dugu, guk herri hau askatu nahi dugu, guk herri hau askapen prozesu batean nahi dugu, bukaeraraino, eta ez dugu etxiko hori lortu arte. Orain hauteskunde batzu daude, 3 probintzietan, hori ere toki guztietan esaten dut. Euskal Herria ez dira 3 probintzia, Euskal Herrian 6-7 probintzia daude. Eta hemen gogorapen bat egin nahi dut. Lehen aipatu dezue, nor pentsatzen zuen Galdakaon ero Arrigorriagan, eta niretzat Galdaka oso importantea da, baina Arrigorriaga ere oso importantea da, eta ez dut esango zergaitik. Oso importantea da. Hor, ezker independentista ari da momentu honetan gobernatzen. Se diría que la izquierda independentista está utilizando aquella famosa estrategia maoísta de cercar las ciudades desde el campo. Pero eso es lo que estamos haciendo, avanzando poco a poco. Imagino que mañana Cayetana dirá que también soy comunista y maoísta, pero me da lo mismo. Esto es lo que estamos haciendo, avanzar poco a poco. Eta hori oso importantea da. Guk askapen prozesu bateko partaide sentitzen gara. Eta zentzu horretan gogora ekarri nahi dut, ze motatako emaitzak eman diren, Galdakaon, Arrigorriagan, Durangon, eta Ziburun, eta Urruñan, eta hainbat tokitan Lapurdi Basen, Nafarroa eta Zuberoan. Nor pentsatuko zuen? Nor pentsatuko zuen momentu honetan ezker abertzaleko kide bat dela Urruñako alkatea, errefuxiatu historiko bizkaitar baten semea. Nork esango luke? Ba hor dago, eta nola egin dute jendearekin, eta nola egin dute frontea zabalduz, sektore guztiei, aliantza berriei, eta hori lortu dute definitiboki beste batzuk desalojatzea handik. Eta hori da ere hemen egingo duguna, eta egin beharko duguna. Pero seamos serios al final de estos días de campaña. Seamos realistas, seamos eficaces. Aquí no hay muchas opciones. Hay 2 opciones, fundamentalmente. Solo Euskal Herria Bildu le puede disputar la hegemonía a la derecha de este país. Solo Euskal Herria Bildu tiene opciones de ganarle a la derecha de este país. Estará más lejos o estará más cerca, pero es la única opción. Y por lo tanto hay que concentrar el voto abertzale, feminista, ecologista, para hacer frente a la hegemonía de la derecha vasca. Y eso se llama Euskal Herria Bildu. Necesitamos una movilización general, porque, repito, no nos estamos jugando solo unas elecciones, nos estamos jugando el rumbo del país para muchos años, nos estamos jugando el cambio climático, la transición digital, el sistema de cuidados, la soberanía del país, la libertad de los presos, todo eso nos estamos jugando también en estas elecciones. Así que seamos realistas y seamos útiles. Y concentremos el voto y las energías en la única opción que es posible que le dispute la hegemonía a la derecha vasca. Y además de todo eso, que siendo eso muy importante, es la única opción que puede parar a la derecha. Lo hicimos en Navarra, lo hicimos en Madrid y echamos a Maroto. Así que no solamente tenemos una opción de concentrar el voto en el bloque que puede disputarle la hegemonía a la derecha vasca, sino que además tenemos la opción de dejar el casillero en 0 o en su mínima explosión a lo que es la derecha vasca. Yo os digo una cosa, nosotros vamos a subir en porcentaje de votos, vamos a subir en escaños, y lo digo en plural, y vamos a subir en votos. Eso ya está asegurado. Lo que no sabemos es cuánto, y no le ponemos límites a eso, porque eso lo decide la gente, lo decide el pueblo. Hori ez dute laboratorio eta eliteen laborategietan idatziko. Ez dago ezer idatzita, historia herriek egiten dute, historia guk egiten dugu, eta beraz ezin diogu mugari jarri gure ambizioari eta gure proiektuari. Hori akatsa litzateke. Hemen aukera bakarra dago, eskubiari aurre egiteko 3 probintzia hauetan, eta aukera bakar hori ezkerretik eta soberanismotik Euskal Herria Bilduk ordezkatu egiten du. Honek ez du esan nahi inor mespretxatzen dugunik bidean. Guk gehiengo berri bat osatu nahi dugu. Aliantza berriak egin nahi ditugu.
gobernu alternatibo bat osatzeko Euskal Herrian. Nahi dutenekin, gauza bestera batetara egin nahi duten guztiekin, baina horretarako Euskal Herria Bildu indartsu bat behar dugu. Mobilizazio orokor bat eman behar da horretarako. Erronkak ez direlako elektorala, generazionalak dira, eta Euskal Herria Bildu indartsu bat behar dugu horretarako. Horregatik esaten dizuet, igoko gera botoetan, igoko gera porzentajetan, igoko gera eskainoetan, hori ziur, baina ez diogu mugari jarri nahi horri. Muga bakarrak herria jartzen dituelako. La historia la hace la gente y la hacen los pueblos. No la hacen las élites ni la escriben los historiadores del régimen. La gente es la que hace día a día la historia. Y esta historia de momento está por escribir. El 12 de julio la escribirán los hombres y mujeres de este país. Por lo tanto, con la máxima ambición, con la máxima movilización, sin levantar mucho el tono, con una sonrisa en la boca, porque nosotros, como decía Salvador Allende, vamos en un coche viejo, a veces nos salimos de la calzada, pero compañeros y compañeras, Anaya Rebac, camaradas, nosotros y nosotras avanzamos, avanzamos, avanzamos. Esta es la tónica de los últimos años. Nosotros y nosotras avanzamos, avanzamos y avanzamos. Horregatik eta bukatzeko lehen ahaztu egin zait esatea eta orain esango dut. Hay otra diferencia entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu se reúne con la ministra de Educación de Finlandia y el Lehendakari hace una cumbre europea con Miguel Ángel Revilla a la altura de Santander. Y cada uno elige bien quiénes son sus referentes. Para nosotros es la ministra de Educación de Finlandia, para él es el presidente de Santander. Cumbre europea de altura. Esta es también una de las grandes diferencias entre el PNV y nosotros. Guk ambizioa daukagu, gu militanteak gera, gu ez gera politikoa, gu militante politikoa gera, gu herri honekiko konpromisoa daukagu, guk herri honen askatasuna nahi dugu, gu herri honetan jendarte sozialista edo justizia sozialean oinarritutako jendarte bat nahi dugu, guk zaintza publikoa nahi dugu. Nosotros seguimos exigiendo y diciendo y denunciando que quienes hacen negocio con el cuidado de nuestros mayores, de la educación y de la sanidad, son unos inmorales, no tienen ética. En un país en el que se habla de ética permanentemente, ¿qué clase de ética tienen esos que han estado en Singapur robándose el material sanitario de un estado a otro? Esto es una historia de piratas. Y os digo una cosa, no se sale de esta historia sin cambiar el modelo de producción y el modelo de consumo. Ese es un reto generacional, como el del cambio climático, como el de la transición digital, como el de los cuidados, como el de la igualdad de género, como el de la soberanía, como el camino de la libertad de los presos y de Euskal Herria. Horregatik esan nahi dizuet, gu oso lasai gaude. Pixkanaka, pixkanaka, aurrera goaz, eta ez gera geldituko. Badakigu guztien kontra borrokatu beharko dugula. Enkuesten kontra, komunikabideen kontra, konferentzia episkopalaren kontra, Kayetanaren kontra, Voxen kontra, berdin zaigu. Guk oso argi daukagu nor geran eta nora heldu nahi geran. Eta guk Euskal Errepublika bat osatu arte borrokan jarraituko dugu. Lasaitasun guztiarekin. Lasaitasun guztiarekin. Beraz, animo, lasaitasun guztiarekin, jendearekin egon. Mobilizatu jendea. Eraman jendea botoa ematera. Euskal Herriak merezi duelako, gure herriak merezi duelako, guri ere erronka generazional bat tokatu zaigulako. Erronka oso berezia, beste jendarte alternatibo bat osatzea eta Euskal Herria askatzea. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Errepublika!
Ekitaldia bukatu baino lehen, itxaron apur bat, ekitaldia bukatu baino lehen, ohar txiki bat, altzatzerakoan eta eremutik irtetzerakoan gogoratu, musukoa jantzi eta distantziak errespetatu eta lasai irten, mesedez. Antes de terminar, un recordatorio pequeño, antes de salir del recinto, levantaos con tranquilidad y salir con tranquilidad, por favor, poneos la mascarilla y respetar la distancia. Eta amaitzeko, gogoratu, zita oso garrantzitsua dugula igande honetan. Gogoratu, Euskal Herria Bildu dela aldaketak egin ditzaken alderdi bakarra. Esan hori zuen etxean bizi direnei, zuen familiakidei, zuen auzokidei, zuen lagunei, zuen lankidei, zuen ikaskidei, esan. Eta gogoratu, faxismoaren aurrean altzatzen den alderdi bakarra Euskal Herria Bildu dela. Eskerrik asko.